Nah niki dalam acara gecok regi, acara begawe nyiwa Papu Atun limbok. Niki dane sak melinggih ngelanjar li juluntang niki ja tukang gorok niki. Berembe-rembe belik belong sempi satu kali wes. Tukang gorok niki dane na mami opa. Nalamuno sak besungkuk ni tukang senduk. Tukang senduk, tukang jumu epi ngagi kando pegawean. Nah saolek lauk no ja tukang becang sempi berembe-rembe belik na sempi serah bae no. Skip peleku pelekesnya doang, timbang kodek-kodek kan dengan berembe-rembe belik no. Iya. Nih ngiring dane nih pengelingsir tong betok. Mami Iwan, nih Pak Kohol. Tukang mentere nih aja saat nih tukang sembek-sembek munara kepakol-pakolan kenya-kenyakan sa begawe ya tukang sembek nih nano anda sekek nuga besongkok-songkok no tukang mentere doang no belian. Nih aja Bapak Serka, Bapak Robi dari tokoh remaja li teh di persatuan teh itu. Nano sak tokon-tokon nano no ya kepele tukang ronas no Bapak RT. Tukang bisuk baduk. Tukang bisuk baduk. Nih kepele ancangan nih Bapak Idi. Nih Bapak Jup ya jadi sesepuh kita di sini. Orang yang dituakan di masyarakat. Bajang ya lagu beliau ini SPD sepuh kita. No, nih Bapak Ancu tukang periri, komandan ancangan ini. Bapak Samsul. Nih. No tokoh-tokoh doang no lik muri no. Tukang tebok ketolangnya pelik muri doang tahu no. Terus ya, terus tukang jagan doang nusak 24 lik muri. No, tukang jagan doang. Pacan-pacan bebalung Pak Sempi apa ya doang. No berjam no. Oh, tukang becang no. Udah tegen otak no doang peleku SK perba ya wah. No Bapak Edi no. Noran Bapak Edi limuri besongkok na mun sempi sikit nyarang kole-kole otak na ni. Perba. Dek susah. Bau napak na jaga ya.